Alaihi wasallam. Amma ba'd. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda wahonda mwe Komor makatika o donatsa wanjita mkeinu anu wajundo bonze mwe Komor. Wa Komori watukufu wazalendo ikao wa uharma zensanatsa za he dunia ngari halawe manza he nulo harma taabu rangwa lomo prison hata walo harmaze haja za ki binadamu. Nyezi mgarongo howe yarjangileza kheri zonsi inshallah ta'ala. Watukufika ondo majangiliwa mundunge makatian ano wajo jangiliwa wadunge direkte inu baadabanu nga mumsalimuni hezento sa kiislamu nwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu wa Komor handaninga mtsaoso ama manatikatika zoka mjonjabanu 21h shachono kakerinde marekabula mbabi manema haribi katsuka hule iliwandwa josana bo hari yabo wandu washinde wayadunge ebenge abo handani amsauze swama haizo imolezenu kaze madazani be habanu tsizitia yabo haruma worodo wahe ebarnama jina ya fishe yabo haukatika nsibanu mitsidofanya directe masi ushaka wajibu ye directe nurifanye leo hautsaharla rihense marji ya hezo nongozi joka ujiri ranguma udu hate mfumo inshallah ta'ala heni mkomori mahususu lo harmensi inu ya shindiare ngelaiti harmaze taarife kao dorjoka uzambaban leo sijawanu gamina mada nne mada ya handani sina ukamle haku yode mada husiana ne mwana mshahatu Fatima mze Saidi Janin ikao yeuka haruma ensi ya larenyo baada ya doka harumu mji wa Lyon hunu Ulaya makazi ya haba hangu ya fanyo larenyo shahende vacances Komori mjeza zilinyo nsipia hende hazingarwa nesirikali ya kifujari inu nga imkini hauka ya mengoni mwandu wa mfanyaze nongozinu de dhwama na wahedi fanyi belu la dhimani biremba binti ntarmale suala hilo tinauli renga haku haukali nusuala lendono huwa yabo henu siku nga batujoko dola wazanyumeni. Suala la bili ngal jonji ya harumwaye hadisi yamba balu kuman ikao wala wa confirmation ka hasahanji ya harumwensi inu na eha koja haruma esherehi ya heze nsabuho za hezejo za olimpiki ikaonga zandisao sisa zandisa ndongwa hibe nzarangule 24 shao sikuama uduju umara ngu 19h30 za hunula ya dozjoka officializeha iliwa ndu wafanye seremonia ya ouverture ya hezejo za hezejo jio swamana abola di marivumbele swala hilo ukayanga balao masuala menjiri yeshiao husiana ne mwanadamu moyo mjoa hebana yondele swala la bili le swala la raru ngalinjiao harumwa ye hadisi ya husiana ne madziho madziwekao gajoka ufanyishar mumji wa Nice ya mfomonsi yoshao inshallah ta'ala kamfikiru keka nsuji trompelera ngejoka saya 8 shamfikiru kanga bajola wana publication zinji na ndongozi jo confirmer saya harumwa wanru wafukare wafarikiana ne dunia rijuao sonsi pieza ajiri o watsanu isa officializeha ukaya ngwa jodziwa ya mfomo inshallah ta'ala borjoka namo Nyezi mgwajo wa rehemu ya waleze bahanu wema wendonde makazi ike izo akawona duniani ishwa paro yiho nembebo nezenje mazahe akhira inshallah ta'ala. Ebengele suala ilola dhimanjeli rongweban haukayanga sina ndongora nzorambe mahususu watsina mjahar masiyasa haupanik shaban wala wa delegation zende harmu mjiwani sirangu juziri waono wafanya intervention zinji yabo za mafundi na madhawamana bali na bali shabano nsinuri tsanganyi hasina wandikao wotsime silamu na ongwa rendo zema minu hundo harme hadisi inu na singa sina wananyasi wandu zatu wajoka zanongo zinu wondo wazitendea shamgwari hufiar jaharmansi kao ngabo wandikao benga wotsime silamu shashe irumbi no binadamu wa hanu ebengenga mina message harmale suala la husana ne mfomonsi le suala lane yo droit de réponse. Droit de réponse rijorinike ya ambassadeur wa hatu ambassadeur amadawaho wa Komoro lohun kwa karno jwa humlatsa ukayende usinye ikao hakansi banu he amri ya ukaya ya janga lwana wa Komoro shaha jabanu gufanywe kinyume
Ebenge abo si wandikao makatime njingwa mbaringari mremo kisiasa. La dhimarje rambe zenongoi kaondo ya rongwa juzi. Uharume Facebook ahe eshimeji wangu mananyasi Amir Madi. Ikao hakaji presente wa ambasadi haziza hae. Shahedare ngeshwa bahaisho harongwa ene haruma dakika za timizambe se 20. Ambasador Amadamba makalma menji yabo. Ikao ngeo wajibu karna ujaudazar masuala mandalila. Rijibu mbabi nusu ya hao rimweleze. Yaude masuala mane yani hansiban. Nombo Mwenyezi Mungu nsikemle haku. Hema sihu no wakati. Ilo wakomori wajau wa joshidare ngelaiti wa ishiembabi zona beba. Wakomori watukufu handani gasi usiku wa Yahoa. Unusiku ikao ye maharibi wanruwe swali. Wanru towaze kuluhu wallahu. Wanru wawesho atendo hakini. Venge abo rijotsa hari hale manza sonsi pia. Ye maharibi ya leo. Ruombeze dua zaho wanrikao waritende au hakini onsi pia. Rango wanrikao waulwa ya haruma zemba na zinu zahe daula ya haki. Rango wanruwa heze fami zatu onsi pia. Neheni manadamu isilamu ni banu kaondo ya alala. Rudirombe dua wanahatu wa komori mahususi kao. Karitu shiriki shazen suzami sozinu ngasina wanahatu wenji mashababi. Rere wa umaranga ya lawao harumazensi za Afrika. Ya wanazioni. Wenda wasome. Ngabo wenda waremesha hambade. Wafarikiana ne dunia. Wadzisho harumazensi hizo. Tinauwaza na Senegal au Maroko njodo za hundwa jina bangizo zinji. Ngabo wenda watimizi wanza watsahenzi ya wanjemunu. Wafia monziani. Nana wakawawade walohoma siwani wanazijana ranguma journalisti mwaunawe nusiku. Wala wana ne dunia yinu. Emakatirala na yohuja. Ebenge abo karina waziza Mungu shando kaya. Ruombe dua ukara ngu ujuzi mono rifwan mana mshohatu ya kabonze. Anafrika. Ambesewala kana 24. Rijarifu na mananya siwasatse na ambesela jana. Ebenge abo nartsanganye ruombeze dua. Mwenyezi Mungu ya wakufirlie. Ya wala zebanu wema. Wahunde makazi homonana nao inshallah ta'ala. Onde umandu wa hema hadisi yatu ya leo dezeduma. Suala la pili. Teza usana ni mwana mshahatu Fatima Mzee Saidi. Uparwa janini alawa haruma. Uo mji wa Fumbu Ngome. Ikaonga mfikiru kwa wenji wa hoa komoro wako udungazano ngozada ula haki. Abangwa mji wao. Yaka wanshi harumensi ya ula inu. Yenda zahi atamani yende yanshi harumensi ya la renyo. Ikao harumensi yoka titoenshi bahi shange na dhomananku. Ya husiana no binadamu itoti ndo wakomori bahi. Shando wanduwa nshu harma yensi ya la renyo. Sheisiwa. Hashama ya shibuwa yabo ya kao sedio wana. Walo wawade. Wanduwa duhazi. Haine mrienda yabo wakati watu umu na mbabi ya mipango ya Facebook FM. Hawanduwa njika wae wakompanya harmaze nongo hizo. Hau distribue mba hinru. Hau wakompanya harmadongo za ushinda wa oriente hema isha hao. Manamsho watu wakasa fumvu kui tsoti da zinzahi dabla haki shala kibinadamu. Hajabon si juu kadombili. Homu sizoni hunu. Amfikiru kansu jitrompe. Umahaunu hasi komora arma mashuli rimono juzi hadisa direkta arma ifwa ya fumbuni. Hamashuli ya kaabo hola waya borambilo kazi ngaro. Onduwanji ngwa juwao. Kaya Fatima hawa na mbwana. Homu sizoni hunu hakaharo ngwa mbabi Facebooku. Hanongo zala wana na belu. Na mahadisi ala wana wakar mazenongo hizo. Shaizo zibaki nongo za kisiasa za kahenda. Izo sonti pia ngari zambao. Shaheni mdungenema nyerne na mnazambao. Shao harmezo pia zibakuka izo nongo za kisiasa. Jabokoba wezo warambao. Rangwema dho amana wahao wao hata ujoa na warumao. Watingwamba balangu ambo siasa na ngazedoma katata zishavire. Shasinga rengoka yo siasa. Karina ujaudi wazarango wanru atende banu. Wakauritrete sinu wazaza hatu nwana sho hatu kaya. Sima hosamishana sijau. Karina ujahambu wanru wajina wakauromba zeduambi hore jay komori wa umafundi wa dini. Ukarende makie sini. Na tungozi njiza kahambwa banu shari tsodo rengara mbainu siasa. Shari jaro no kaya nga wanru aloma fragili harimazemba na zinu. Na abuamba ngwanzori wane siasa. Ebenge mimi
hautsansi talazuzwa kwa arme hadisiin emanamsho hatu rekanze ni baba nwadio mahususu mimi binafsi ikao tizanzi ya juzi shalo bono rebati ndongo wao nga mzambu nitowe solidarite ya hangu ne soutien ya hangu ofungwa Madame Fatima Mzee Said kao imrika ori kamjumzima harumo mji wa Lyon si ujula na kimwana mamdu na mwanamsho amdu bazimane zembana zinu limakinisheneze fami hamade helizambao ni wanama wenji haukaya inumba neka ongejo parohisa na banu kabaja paro fanyi bana wakabila rahemba na ejesa yosa wana shughuli kaba na mria paro shindo fanya bila shughuli reshulie jakaza kifu ebenger so kanzari je banur je rambe wandu kao leo inu ngwawene fragilite ya hanza wa wanembana ya siasa na wasawele okaya zerezo zinu uwanrwa hao wao wanuwana hao nao binafsi wondo wakubalu kangarendo harumu mbana ye hali inu haukaba niambilo kaya ya shinda mjufumu wa bubu yabolewo yinu sisi wandu wada ula haki bwa Komoro ritsawa option ya mbana ikao karitina armu za wananizo kariwane nejeishi karitina namna indrojina ya mvuyo shindari wane namna indroji shari kubaliana nusu ya wanazijana wanrau matandro azazi wanasho hatu wazazatu aloban na wazewa hatu na nanyasi wa siasa rukubalukemba na ya hanywainu ya mare yongiomba na yuwana holi honde na mnari liyo armaensi shaba wakubali ngwa riposte yo yabo yo kubalukaya ndongozi sazija magunjini shayabo bomwa bagaruano mbana ya hanywa ya mare masamlona na zijana mawavaza mawasisa armale bangwe matsutoshi ya shamrudo banyumwe rudimwe himamwe rongoa bata mfome wa hanyuno ngurongo ema waziri wa hanywe mabanu wajibu tena hauziro na menasi hata makatinga mrumi yaoze mbawaza kije ishi zirongo wa hauziro hamenasi hata zitendanga zifanyi hao na sisi ranguba la tabanu yembanarlo nyoru wanona anyinde hanwa yabona mkubalukenu mbana muhime bo mloma bango nirishindane hemba na inu ekanga nyina nruwa haliho wa urongo hauziro wotojoka wa halihu wajibu hauziro ekanga sina wa halihu wa urongo hauziro wake wa haliho wajibu hauziro ekanga bwa taratibu wake wa taratibu ekamzove ankli hunu wake walonizo rishindane he taratibu yo hatari waswili haukaminga mkubalukezi nuba Komori emana wahafili hata walatsa doka nja shonga heze mbana za rezo haukeka mwono wandu wende hata daraja wanazijana wawanazijana watoteka wata yengeka bajake mbana inuweka Komori hata kwa jajo julokawa si Komori riloba anuson sipi ya rihadisiyo rambao shangabo importance yo kako eli sirikali ya kamili gejojo influence wani wanazijana rekanda amireka wandwa jina ili wasuli harumadaraja wafanye conseil de ministre warenge makalima ambu harumarezo wayato alilie hauhara hauhafikira waniko animna ijana ulo harumekote ya hao ukana mfanya jao na mwende jao wawa kubali na walandu wamba wakauvotewa wakana programu ebala wakaunja mabangweni ngona feuille de route wamba ngona maministra atanga waloma doktori yabo yamba bando bahanwe yezinu yarudia yabona rukubalukemba na nuri saribe ho bahanu banu iyo ndemana na nzona mbo kaya na wake makini haukaze nongoza wasuli Fatima Mzee Saidi kao itiwa mwendo arumando azaliwa zingaro arumemba na yinu zahunda na wananya siwenji na walo haruma terrori hasibabu mbana ya hanywa ya mare ya Facebooku ikawo yoye data ulaya banu ngwawo nawe hele maraisi no andu alo haruma zentsinku zinu watula ono juswana mfulwa na wata okwa japaro pamrajibu shango haruma feeling za nongo zindo ajiza wana ne maisha na madziro alo ntijubanu reka marekani rekanda hunu reka ruisira sofumba zentsiku reka angleteri reka tijinda hubi ngo haruma nongo za wazingara ngabwandu serte walo haruma zerezo zinu wawanombana wa mobilizeyo shawana rongo waneni yarenga dhamana wasangu kubalukazo wasulibana angabo jumobo ndo were mwambe o maraisi ngo jumware monkaba ngabo jumwa holo awe mare ngo jumwa holo ngano rijowa za maraisi mangabi wa hensi inu nezensi nkuu wasafi hilo hata watilwa mhono no mwono zanongo helizikaho jiri yejuza ndu alobanu mrajo hamba ibenge kanza jero ne sokaya zanongo za unamze
zaunde mwana mshwatu Fatima Mzee Saidi ila Victoria hatu si wanduru wanone bwana inu amu mnadhirion ila tinongo ya urenga hamu na huzuni ila Victoria hunda bwana inu na mimi ngami natwa maokaho liho de mwana adamu heli ni mjuwao Fatima Mzee Saidi ngamjokoba hano aliyo nge makini ngabwe hamu ya ukawo uwo mzaza wana ngabwe hamu ya ukawo mrumshe ulona mrumme ngabwe hamu kawo mwana pasko wa mzango wa yabo ngwa mlindao ngabwe hamu ya ukawo mrumshe yeti hama mrumme shanga mjokoba hano aliyo yeye roha ngyo makini ebe ngabo ndo tulizo wa Komoro na hani mdulo harumwe bwana yinu itikeshinu tisorjori tilwa basi kardotili hanarumwe tiso si wana bwana na deni mrienda bwana ni wongu jozo ndo ya hunde ngarifuzu aurike karifuzu shahula ukayari kubaluke mbane nungari shindao zenongo za hunde mwana mshwatu na wandwa jina izo zisa zone sokari wasili ebenge kwezi wa Komoro toka nzanje nimwambie ni hompangde uo ni makinisha ni mwambie nukari kubaluka ngarido haruma bwana ya makaulu ya utamare ya ushindana na wandu nyezi mgwaja langu ajibu ya wasa wa kubaluka kwa tina zorenda shandi zoru wala tizazedira ngwashindo wakanse ma ministry pia na heni mrulio hata mbabalu kumani wae yabondo jwabo tasiabu leeshie ya baenge ya lale hata hawo nsipia riwalati zedira kwa tina wafanywa zundu mradi kwa mbando ngonzima wajo ifanya ndwa ikubali au kawasa wakubalukangu wajo banganoni ebe ngabo na ribakari male bangano shainu siyasa na nyinyi kamti jumaze nsinku unaongwa hunroza zero rahana zinu noni kamdona zenongo zinu zonzi ebe nge homruka ya mrumshe guko harumarezo bengeti jahamba dongo ndini ziutakidi naongo na maisha maziru wa elembele ya hoa Komori no wanruwa ulindao nezensi wa upatahi yao nemesha maziru wa kanti shaza fikira zanyu kweli nga modomo ishie zenongora mba uzo dezimtao ni hamu mdori lindo aeroporu no ya porisa kubalukemba nenuko ziwa tukufu na mkemakini babo yohambu wakatusa ngondo wa sifli wondo pande uko kwezi wa tukufu ni jahar madaraja abili ya husiana na mbabalu kumani baha njabani zejezinu za Jeux Olympiques zibirao zisazandi sarangulo 24 yo juzi shamaudu le 26 ndabo wajoka ubua officiellement gazi johandisa ouverture ya hezejo ngai johandisa 19h30 saa handaza wanusu za masihu hunulaya babalu kumani ngai mkini hao kabadala wanafrika kaujaban hadungana na delegation ya hekao muiwono mengoni mwao doi waziri ya Kaya Sarkozy na waziri wa finance fikiri vale kanja unanai nana woi abi yaka waziri wa umwenje wanja delegation banuri waono nga bwasarengwa aeroporo wanjia wambangwa ubana wala wana ukamaudu ngejom kinishia swali arumsini wala Courneuve ye juma ngabwana nyasi waenda watsahaze nongo izo wazishoka mbabalu kumani ngujo swale juma maudu arumsini wala Courneuve ngabo wandu wa mbabalu kumani wanzo wafanya diversion haba ni wambona izo nrabo zende hulasi jahula haharaka tena ili wafanya diversion kwa kila usawo haja ye hija ngarjoka mabango ya Komori ye katsu ya biria karitu juwe kale ongwa nzo afanye fasi ya jibehe bani kao yehenda marambani kalongwa nzo aja France ya nde malandro ndao ngamina twa manje mayo kayo wana nyasi no wa Komori waloba anwa ivaze roho hezo nongo zundro ensizi so uhenjezaru manje mashatsi ngo njezambi wanro wekangwa yabo uwo msihiri homala hauswalia shama na adamu amjoka ya wanruwe swalio roha bonze nane ka wandura kwa janjo msirini wanduka bonze yabo message yangu iwasili hona kanzaribehe yekahende bwashanji ha program nuru ala nuru yekahare ngwabe homa sakadenadi ngobeho abubora sharika hanzareleze message okambabalu kumani badala eza nzo zifanywa diversion ye hanji abantu yaje harumaze akaujarumaze nsabo zinu za sazo organizwa ne Ulaya maudu 19h izanongo kasibo tasi gizo 19h30 za masihu wala wanana ndongozo kange mkini hao ukambabalu kumani ngujo kwanza ya senisi uharuma zenongo zinu za jiri zinu za hele tanga mbabalu kumani ngwanzo arenge fumvu nisi ngujo ne mfomonsi ngujo nda maudu almuradi ngai mkini hao kaya hajohanza
holiho ndizo hamada yafanya ambassadeur yeye hajohanza yafanye jitadi yahe yonsi pia no yarenge fuvu ambese harmwe madziho yayo yasa ya hanso kanga jo kwanza afanyishe informants ya encore une fois sisi karjajar destabilize haukayanga si harmwe msiba karjaja banuri profite ndongo rifanye siasa shayo wajibu rijuze haukaya wanuandu ikao warengensia hatu ngamonawe ziruhunrao rangonda nata bonze haina wakati wacho jabahan wa harisala boko yobehwa na banu ze okazozo parisi harma situation yaborika hanzari juzo wa Komor officiellement ukaya ngasarma tanga ihonisi yemroyeka afanya kusudi yasihenisi yabo hajuezo ndo yafanya nisi yeka hakubali hafanya zo za jana epari yabo hafanya za jana epari ngujordia salimu amri yakauhe amande edibo kwa ujabanu henzahe wandoka kwa jibanu aliyo uondo pande uona kanzanelezo wa Komor za habarika ondo za hambwa kaba joja messages jobiro dingoni mwangu zijoka honesema zio ya hatu la dhimangu wa jo officialize ngwa jwa manongo njema shanso kanzari mwelezeni mbabu upande wamba balu kumani kwa tsinjonjia harumatasha ushinji holiho ngamina sujama ya usana tangaba na nzon lambe mtwanza ni melange haku ninjiaru masujararu da usana neletanga la hatu ne madziho ya Lyon informants bwa Komori ngari mpara oni hawinji insha Allahu Ta'ala uharumo mjiwanis mjiwanis ikao rifiwa ni wandu wafukare ngwajo warehema walazema nwema uharumo wandu wafukare wanu nga wandu watsanika o ngwadziwao informants yabo kabati mkomoru tujoza azidi abo kamba ukanga wandu watsanundo wadziwao seke abo harumaze circonstances umkinishoko wandu wanu ngebidio wala lebanu tsujuba na banzindi zodi ngo hamba avantu harumo sila mokatsa wakawafukare shawa watsanu ndo ombi okangwa la lobo nsijuba le lardi ngo hamba harumo dini ne kisila mweni mru amino wingu ukamrujweho yazaliwa shamruka tsujo hajoka ufia yabora nzari mwambieni huwa Komori ho jimlifu wa hatu risane mwambieni ukaya naruoneseze valori za hatu une fois harumu wakati hamanda unu ikao rija harumansi ikao inutsinsi ya Kiislam shangari buliwa alhamdulillah ripratike ye dini ya Kiislam gara akompanye wao jusqu'à preuve de contraire rahaka bajaja uziro tsaula makati ngaru wana ukanga wana sukus alhamdulillah ni wakati rawasili dal jajazinu nyezi mgwetso risaidia rundunzi ya ribiri wandu ruwashukuri yao bawo tsidini nzima onasi nando wandu wenye nsini hena mna wake yo wa Komori mahususu armale tangalari hundalini ikawaziri wa handa deplace yaboyo hamba wora iside ya deplace akaonde chef wa gouvernement sinde gouvernement yaza aliambari manahenge chef wa gouvernement wo secretary shahunu ngarifumbao waziri wa handa ukawonde ekonome wode ko ihanse gouvernement hiyo serikali ikontsierumenti basi ha deplace haka asizahe ni simu mono ye waziri wa habari za ndani wonde ulone edify ya ndani na nimono tena hafanye déplacement hakanisi yema élu wa he region noaho mjiwanisi rangu préfet rangu adjoint maire hatoandwa pia wafanye déplacement wakabala wazima wadungana wendo waono wa Komori wajua habari wamete à disposition hata sali ku zinformation gasinizo pia ilona mishanabo ilona majota waziza ilona haina mbandongo nsi pia warudi wa wakompanyo wambio kaheni mbandongo wanzao ilona hata sekretari ulo yabo juzo wa Komori wakausanganya hawase yabo wendo wa wajwe habari ranguze delegation zala Marseille ikaukas jala wanchashi Rono Fundi Kabir Rono Fundi Said Abdullahi Rono Sedil Mufti Ali Muhammad Kasimu ze delegation zo pia zidunga na zende ni sijuzi wala wa Paris wakana delegation na wandu particulier wakaunja ni sirango juzi ridunguza diskuru za fanyi wandu wala onsi pia riju wanezanongo za birambabi ihu Shaban ngasi harma mtsangani bengezo raja ribehebanu mimi en tant que mwanahanyu mwananyanyi mkomori ikao heni rahaba nusanza rombeze njema sikaranzari temsajaja shasi hanza rambezi joka masula anasonsi pia narisezi seba hati baba nunga mjoka ujibu
ambassadori bano amada na mjoka ujibuizo ya hamba na risezise bahati bora kubalira jaru mwansi yaka inuti ntika onga ili rejeteyo inuti ntika odini ya hatu nungwa ilendo nai inuti ntika wezari hunda wambari jidebruye rajo kakardinga rendo ndavi habora kana wandura kwa mbangu wa jori milaratu waona sharifanye jitihadi ruoneso wandu wanukasi ma solidaire Ninde mahamboka le lenjisali wanduzi la vya mfami. Ebengabwe zengoza nkudiza hatu. Nuanandongo wa kihindinu wa hatu na ruwamete de kote. Handani rikubalukanga si harumatanga. Ezakadwa bili rikubaliana ukazi nu identite. Wanu haruma wandu wa fariki wanu. Simambiani juzukaya ngabo wandu wa mbajini. Ukanga sina mwanamsho hatu yabo. Yamba mwitunzu ya mbajini ya fama 24. Yakarma duo tata ya vumbula ola tikati juzi tikambola mrumzaze shadjati konfirma okaya ola mrulo na maha 24 refi wanema na nyasi mbaba waheleda hoilo ola mzazahe mnyuma zaha ya bambao mbaba hende mumwali ya mrumshaha heye mumwali na wanabo yakana wanankabu na wana normali yabo wanruwanu wala waharuma zisiwa wala waharuma jinsi na densi ya bambao densi ya mbajini de zenongo zopia shoba handa wasuli banu si wakomoro maisilamu ebenge Tanzania leze banu watino bamshinzuka emesajinu tujojibiwa yuwasuli wa zewa hanguwanis ikao mimi tiyanshibo mjiju yabo ngamjuo kangabo fort communauté ikao zenongo zino zizingara heshinga zijashinu rifanye jitihadi ruoneso wandu wajokola harumaze delegation zahe miju jayabo ye namna ya he accueil yaho wandu wao wajoka huja warengwa bake wandola gara wajoshinda warenge wake disposition ya homa haleni njo kwanza tawaze zinsinongo za mashuhuli ikawa bungara nzore le ya urifanye jao riche jao senongo izo juzi bala wa message ban yakahonesiwa ya wandua ya mndu yafa komori ya tsuparo julo habari neze famizahe bahi juzi yamba hafu watolwa 10,000 euros ze fami pia ziju hatoa na watanga wende wakautinza mbe na jauna jawambe semo notitia gabo wambe zila kweli yezila ndabo uwe muhimu mnofuai hadisi zila nongozi kaojiri abunga mtota alikiabo neleze mbabe abanu mkomori rahaka tushindo rambua ngasi wanji hunu ndungu kona duzai hunu hoto juse telefonu pare mananyi homlo hunu iho Marseille na Marseille haupari na pari kojambo ansho hule na hule hoto shinda ujuhe mindu wende waone mananyi hoku tushinda ngaona mananyi hambaba mzima na mzaze mzima banu hata hoto para na kamtushido parana ye juze manzani kojamba hizo halafu mnungu janda hata ishoke mruwende hata afariki wona nduko likeluwa kazankalizi wandiso partage na zilido na mona msio yebanda hubi yena ulingi onda hubi na balamru akana mananya balata kajaparo mjo habari katsujo kahufa hunoko dolaha wansipaka mru ake madenge yafe ngamono heli zanongo ziliyo haba mjori hafadhi kwa ukomada ndugu watingo kabandu wazima wanrua hadisi watsambaliana huisho kazisa yesi waje ndema ndengoreja zabana mba hewe ni wandu mlone hayasa hegwa mrengoze kiemba mwehezata zeremananeze metro na siwasari taoze juba zinurenda hata karijeshelo kaba nusimbe nduntinti oba hanuda balaba boba boza nongozo tsojwa hisa ukakudisi ebenge yabo tsanzara hane jarudi na bomshidi wa hadisi yani sinu ni mwambie nukanarudeshele yana ukabanusi wandu ikao zenongoza manadamu izo kazitina dakika kazitina sekondi kazitina lera tusoka yonzi zoto jwahisa wakati la ulauo fanye jitihadi riziembabe hipokrizi gasi wenji hunu Mwenyezi Mungu nari hafadhi wambaba mzima mzaze mzima msitswamba mananyamru wa dawa wa mji ritsourwa liana zenongo izo kazitina mba hata mba ubinadamu ya Kiislamu hau yaki unaanya hau yaki mdungano harumeni ndongo tsoka yonzi pia hau harumaheni dini tsoka yonzi barenda tarambioka ya tawanu ambao wetsime Islamu noke jambo mra waudhi na kejaja haka ukaundo ahimila warangalia urasiro wanadeza handa ebenge abongo monao kaya hunu yeberamu ya hunu de bonjour ne pardon yoni mri ajaula utsijua wakati wanshibani eyo tsinde handa bunku ya mrisilamu chindo tsoka ona mananyu ho umre salam we mrenda nayo usaheswamaha hunu benge kujarenda mru na ibenge ndo tsokangwa nzo uvire unjio metro haungwanzo kenzi chef wambe pardona swamahani haukabalo haujuku tuje kabala ngono kango mtambisho emalezi yayo atide malezi sisi rabidi rifanye wandu wanu warenge
yezi jaje mndu ajokana mwana nyambaba mzima izo ndongo za materieli wala ndu washinda no dahu zila ndongo za twandisa bandongo ntinti zenda hula za jahula wandu warubuzane banu hata bake wandu ambe nsutsa hanuona tanjani fautsije wala mndu wambaba mzima mabidi mona nembeboni zila ndongo kao zila hanu ano silamu kaka iti wajibu umanane mwananyu hata ngo ufo uharai na banu kozi batukufu manana nzona mbele alalani silinu amanzone shelezizo wananyasi neze fami za turafi wanisukaya zenongo zirundo sonsi pia banu maitie karongowa ekanga badi ngwambari odo hetswani minja paro iwona nansi paro iwona mgunjore hanamwata hale heni alaleke halala salama shangara nzorele zokaya na mtafadhali baba nusirilona mo sindo andrika orirwa dhamana na yoketsi nyangu haukanga rikona na nyasi banu ngwako wawade ngwako na fami ngwako na nyao ngwa wasu yao mrati nsengele katifu nswanza nikomeye nswanza afanya jau esira bakisi ufanya ekezi sondo jirizi jire mwanadamu la fariki ujokola wana nyambaba mzima mzima hajaja atsaeswa maha hawafanye jau emafundingo ajwambe zao edininge jwambe zao ngabono binadamu weka ubongo njao hali tena ngabona irumbishi njishika wonjia yesu joka ufanya ndazi andazi le maiti ya hambara haejenda endi zo sisi batu joka ho nasirlo hunurone za joka ukajakaya na balarika wona omani ulakarja utsaha watsa suluhu sharika uvuzilia zenda hata zijirizi jana mzima balalawa haya wanadamu eselanga bwajola wanele fitina ngabo wajonda wafanya zila ye maiti amba itifanyiwa wanrambe babalanga miharuma dhambi yemro lala landro ekajala landro donc una reshelo kabanu sisi ngasina wajibu nkusi rabaki dunia ni heza nongozi yabonga manzo nimwambie ni banu kaya ye mashitakane mashindano ya jokayo kaya woyi mfwa hatu woyi timfwa hatu woyi bidati wahun woyi bidati wahun jemru yamba ukayangu anzo wende wajuse mfwa hao ya farlo na maamiraru hari wato weziba wazibe hekomo risendeza dziwa bahari ngwadingo tsimbula ho mjinuka kwa jashindo baizeme tao no mkomori nganzo makati uzanongo zinu ujelewe izo uonao wele wao wankli ya wefanye hazi yedini ya hatu itende zenongo zinu sana zidunge yendo ngwamada izo mjofanya aukanga rjonda tardo tsimbuli anoka inka mjashido jana imaiti ya nyukomori ayeka jaka hanza yebanywe mana matsu jana endi rifanye zo yaka hanza halafu 3 ans après kweli yambandu wakanze ndi watsimbe mahaburi watowe mfu warengeziba wabalasi se komorende wazi karjizi fanya karjika jafanya mtota taliki neleze mbabi ye comportemelo na mkomori banu ukanga siharu ndongo nziro ebengele mitskanzane lezo kaya wanduna usianeze njema bekai wasuli bahanjabanu ritsende wakatata jana zedo vurahula temaiti roha harme jana zedu bubonsi mgunar pene shari hasbunallah shawahanu zelongo heli zikao henda daraja zija ngazikao nziro ebenge kabla rahare jajara onesa la dimaru usiye banunu ketsino kafundi benge tisha ambassadeur amadangwa mbanunga bandu ko tsanza ambe nongo atuzisome ashabanunga sina ankli na banu ngaranzori mwambie ni nyandu mazalo hale mdojoke dunale woyinu ni serende hajanza wana hatua wate swala nezanongo piangwa zisomao yabo Imam Rashidinge banu nguchelezo wana hatu yabo atwana atuma katingwa jwara mbandongo nduka tujo hambano parce que zonongo zi verifie yo kabati mbandongo joka uyanzale woke kuisomo banu ebenge yabo kena ukiriba hibo wana wajawaza lordonda bahati wajarma ustarabu anyumeni ikehara bokarna ujo habazinu tsinjema uzinumbi amirango sana lisorongo abantu benge mitsifundi njenda Egypt ngabo nongo bwa tukufu ndongo na hitila funedini njanja aruma aya ni tafsiri nao nisome nai shanga mjokanga mine kawaida ya hemalezi no mahala na birapia nizoni juao nishiao lazima nzambe wo wasia njadevie shanga moneso yo daraja zonongo za hamba heni zitojo ambishi hakarna hambe kari zambar jore tire ritsaeso amaha shara nzore lezeba nukaya zenongo zijo ka ujiri yemfomons harmum jiwanis sahusiana no wana komori pia no wakomori rombo mnyezi Mungu hasonsi heni joja iliwa ya unrihe yabo ilirendera zihe ze maitinsan ikao nganzozi ziwabanu zembilinga mfikurukanga zwanza zende komori Nyezi Mungu ende arnike istilaha rizandise bwazima rizitimizi bwazima wananyasi wa mjiwani simfanye preuve ya ubinadamu ya kudhamana malizo mkao jofanya wanadamu ajoko jabati tambihe wajoka nze makari warejeini Marseille wayahunde
wajoka nzabirenda mala fulani washinda ya hunde rishinderele wanokabane karende bahanu ze discours zinji wandu wasane wajilimite wotsu tsanzi haukaba nungasina wandu bawo waro observe ye ka benga otsime silamu shangwa unoze pratikiza hatu makatingari kritike wao harimo silamu wa hatu hehe lifanyao haukanga bonongo kao ngabandu atsingozi fanya he kinyume rijokaya banuri kansi adabu yondio namba kaba nemila yinu ihane ne sharia shahao yediningi one sharia shahao shate malezi yatu ya kibinadamu ya hatu lihana sharia ni uona tarme yezinu ikawa ndu warongo apya baheka mbabalu kumana rongo awotso zale jimbo la toifa wenzao kabana mrujo lingoni mbabalu kumana vaturi hansukaya yekefati hese tolwa imarhababu shelo aneshe mfwa mji balazisa yabonga nzori kehe kawaida hiyo remse leadership negeri ya complexe d'infériorité neze complexe za ego za ukabola dima bo wala wa mafundi matsanu pari wala wa mafundi matsanu liyo wala wa mafundi matsanu nisi yabweni funda bwe kaka jarongo ngujono kabale etsi fundi ashe etsi wasuli halma daraja ngozi kronomete wao walo wajeni bengo tsime silamu wajo kanzaje yabo na wandu wajoko la hule huja yabo nsufanya wandu program mitsimro washinda ntendo waze wahangu wanisi no wanama shangari unikao wasuya okaya zenongona zibaliwa halma taratibu yokaya wala wandu watsonda asi ikawa henda ta wasilimu waridungu haila comportement wasane waziduona njema na ubazima wa hatu ikawa ndende mahala mfano hadisi ka Saidil Mufti arongo mfano hadisi yabo yokaya wandu wasawa luka Saidil Mufti wala la mafala ni Marseille arongo au Saidil Mufti bae wambabo kafundi kabiru au fundi Said Abdullah arongo wa Mufti arongo aborto Fatiha mathalan ikawa prepare wanisi ukanga bajoko kamdu fulana rongo mfano hadisi shazila diskuru wandu arandarunisi wandu atsanupari wandu wafukare paske ya omadze atsidabo za jazinu izonongorizi ya shomala huinji bahata sisa armazanongo zatu zinu za kisiasa zonongo zori hanizo na ukayeshilingo tsongezane na reshindana wotsojo pangwa ndongo zamanga jofanye hadila huono bande batolwa listika watawala wandu wafanye programu wakama surpris waono wandu watsuchilwa wa hea warongoa dernière minute ba change ndongo mbina ndongo singisfanyishi inuma yiti zarifia rilona msiba ngari parwa komori wonsi pia ondi hoba banu shana rihunde comportement irjoji conduise iliwanu wanruikao lo warikubali maudu wa jojo ruditsena warakompanye haruma njema bezo lizorombao ikeza kauribirazi libirabanu na ukakarna ujo khalifu tsena ukoi mungu karitsu jua shando ukaya ridomba senjema no kayo wanruwanu rikebwazimanao riwaonese ikawa riseda mbandongo ndutso kubala ndukwa dorejete ndukwa dofanya ndongo akaya hunika yembidi yasha yabo maudu ngujo kubala unikesha ya helu joshibalia gasinomra wa hatu walwe mule ihondo mahala zenongo zinzajiri ngabo msiri yabo ngarijua kapasita ho msiri mimi mihenda idwa mapala shio shabanu zenongo zinu mtidwazo kabanu ngabo wafaho mule wajoka ujisho komori yebenge yawe ketso kamwe demni kwa asali hamalizo na babana haubone so ambabanu wajoka ufanywa even mayin simpaka nrupia so ambana rendera jifokalize bala zenongo za vira mpano hadisi waoza nongozi wa jiraiho na tsanyi nga mwishi yao romahala wajokodzishi walo hunu rao wajokanza waba hizonda komori kwa noka ufanyilaze nongobala za wahundilia zilazi umboko banunda bala ajalizi njizi jiro hunu nonyi kamdona mruye bonde swaho metro haumwewo na mruye kozari magari mahala wandupi aksondoba nbalende wafanye seremoni ya humswali ya wake balado ambaba ndo wajiza nongo no wandrendo hawa wandrendo arma mahale kao ngiho kaza nongonga jojo fanyisha surtout anadamu pia jojo ka nafasi zenongozi bira hawe kao ko jolaumu mananya au ko jorunga mananya kulabu izo ndizo rombe yao kwezi watukufu ebenge kwezi batinoka ya abonga mdongo shinga zija shakansindo na namna ya metafori zenda obanu izo ndizo na kanzani bitize harme hawa yinu ukaya ngaromba Mwenyezi Mungu akomori onsi pia wajunjili ya harmo mji wanis ya mfomonti inshallah taala ngaba jordi bale publication za satse na zahe adresse ijoko ka suiri minga mina adresse siloban chansuzi confirme do mananso zirongoa msijotatanya ndongo shanga mjokaze nongonga jojire mfomonti ngasina wandu watsano armando afukare wala ekanja jitrompe encore une fois wajodzi shwabano wasambe sengo wajendo masiwan ekamgwa benze inshallah taala ye dati ra hansu confirme nsijua
Yebenge kwezi watukufu kanzani bire harme hawaiyo ganfikukeli na rongo wanga wandu wenji wasawelewezo na kanzana bebanu risane rikebazima rioneso wandu wanu wenye nsi inu enamna batu ikaundo rishukuri yao zo warendao rikebazima izo wajo rifanyia rishukurie bando wajo diwarifanye za saya rielewane rionese solidarita mbazima ritsendea abo rifanya majuzi na ona wakamruba lendo rongo abahamru mzade bala utsijambe ndini olamba jau no gasharma wakati kao vrema kabo wakati kao manadamu ganzoya juo namna yojiresezise surtout kangale ndora jimelange karti hawasi yonde comportement kao ganzo mkomori afanya hazi haku haukayaza nongozo zirikalansi za ukaya hata sisi ndungu tsola wabanende mashuli ni mjini fulani hendo honre famia bana harusu andiso jibano obandani hauhunre famia bibi harusu andiso shinda no pani na bala wajilo anajen haukenda uke comportement wiyo ketu shinda ngeje mpozeyo zenongo hizo zija wakati siwa komori rijitwalilie keti haki wandrende haruma ukumbe ndondo wandrazaza toila mrumbaba na mrumbaba ngwa shinda no haruma maulida nkode zirenge ila bahasha wende haruma ukumbi hundu mzaze na mzaze warenga na mikro ulavurana izo pianga ziri hundao ngari zionao halafuli wandu ngwa ajili wao wandu kwa tushindo hazila mbizaha uzeta abuzaha uhondani shabada zisa zirende hokalo bumba wandu ndo bala wanjilana washindana warende jata la jeni wajabale ni mrala waneza ibu zao zisambalane dunia ze video zi filme wasisisiwa wandardi wakanse na dobe hano na msane rifanye namna ya daraja ridozi ngaraze nongo zatu dingo hii rikena uaminifu ruoneso dwama na wahuwa na razaya ukabanu mzaze na mbaba wojo ushindaneke manaro hende likoli haweke manala lasi uha shaze namna zinu zenda tatsasi yezonga mjodo ambu wanatunga unausiuje wanangu atingo wana warenge yezonga mjoamba ndola kazi tuwe shije wanangu waonawezo banyumafanya zijiri donc una msane zenongo zinupia banu malezi kwezi na minja jansome mrubanu wakanyindo marizaya shari jare shele zizane ukaya zenongo hizo ngizo na comportement zero harumasisi wa komor ikakabila zindo ajingo azifanya yoti problema hatu kangabo aduwo sindi handu madirishen yoti problem ya hatu shana rto sana sisi rijikorije ya hipokrizi njilawe mrieka na mananya banu mria jokange na morangu mria mlaulie shamrati hansa atare mano wade hambango ndo bahenda amba utije mrada amba handumbiza hai ula mananyi homa bidi mwishilizani mwanzane msuluhu ya utaswama uchanzo kubali shautingwa nzoto zingarale giruka wende mhuoda honi ebenga aboni zonsi pia natsofanyiwa bali banu mtitie ujokaneza haki zae jabwe mhuyalo na haki na banusi wa huu sindora rwale kangala majaya haukasi seni za jamzazetu amba wanzo fanya konde mhu wone so mfano esa c'est la vérité na izonga bwenji watsoza asime shati ngamba ka balamri yake mhu balala thimatso jempoze ashe wekaye mhunge bido ulele haukawo ndo watende wa haja heni shaka utendoro miliwa yabonga nzoba huone sogoma nao wangalewa la walonsini ikako atuste ngojotsa hena mna ya sanctione shaizo ndongo ikawo zisazikanskats na mnendoaji banu mhuda honinge hamamfa ume kamna ujo hambale wafame warengeze do manari warendaoje wanzoke mhuda honuke kuone sabaho do amana bahemtiti ajwelewa paske uo wende ulonsini henu jofanya ngaonena mna umbirili ya ukahono zinjanae ngaona zinjiza puvaranae heni jiljo ka hujemrundawe esiwan ratsambilo kengada yeke mhuwa safa nyabo bahi yeka mtsono kabo shikomorine heli yahe malezabo zikansi namne kao ye mhani kwaza puvarizae shalonga bo walwe kinyume wanzoare ngate shaho wanrupia aribala ondo wahu na yotsi tafsiri ebenge ntsokanzani birile hoji mlifu nione sembabi harmwe hadisini kwezi watukufu ngamjwar mwale swala la mwisho noti mwisho nasi njozia banga simasio nande la husiana nele swala ya droit de réponse hangu ni ambassadeur mkomorulo banu wambo hamada ambassadeur Hamada juzi siono shimeji wangu manama amirimadi hendo ambasadi haziara za ahe da prezo ya eleza shahajelezo kangu hobo jende ya ambassadeur yafanye majadiliano ani ya mtahe ya rongowe hasibabu nele swala linlanisilita uwino no la tamari harumazerezo ya juwe za barindi ni ya tusi hanisi na Amerika jakate ngwembida ukaha nesokaya yeki nyume nae na emengo ni mwandu wakowo remaze pratiki shaika pwasheo hardama biyazo sidungu atatiangala kadombili ni shiema kalma ya kautola na ambassadeur Hamada basi wakomori nsufanya polemiki sha ambassadeur Hamada na keradhi
yaelewe ukabanu jana nutileo ganza ambassadeur Ramadan heni mrulo na dhamana onsiju nana bonze ujoka utoa kalimo hanwanye safara leo yinu ganzo yalifikiri monsi mbili ndaro ataka do 20 ngeyambe na nlito emgazi jako rongo handani abokeni ye hanyo engama hanyo ya tsimba mhono kashindu ifikiza yaweka nzambilo kale kaulu solito akunaka ujaulirejezo no ilotsibo asekonda balondo wale ngojo lehensi donc nganzo mjua za generation ka ndo majamazi helelea safara lenu monsi jasiba aturaja leo inuraza wanarele wao kwa naraza leo wautsinda wazazatu warizajana wanuzano ngo hizo ngawanzo mdozelewa ka ostarabuti kabati manabanu jojame na sewa hakalma la ukazinu kutuzelewa zinungozelewa hata ye ulimo nongutselewa zenongozifanya no astarabu leo holi honde dunia hedi liyo haukeka tsambe ulimo helewa hauye ulowo helewa dabalo na mwana asoma welewa na mulema atundo anduma wanome ministry leo bonsiju mtsaho baba hao no wazaza hao mauzise wala wana wapuhanda sizamba banujuzu tangabo ulo mzimabo ubeidi mshangama harubi hazesheleza janokaya wado tsimba mishana yewo ndolo ministry ndini leo wode ministry wahe ya mahakama Ndiambe ambassadeur Ramadan gojoko jale oyin ujeuni himile mina farse dabdu nemana ma Dima Abubakari na Sufsule na jamanda si sonti pia na limsa milioni wanduloban sonti pia na barufu tina ushindani wazo wandurongo wao bana mazerezo ikengo jori shangazo kanga bonongori tsohelewa harmwe hazaho sisi deri tsohelewa zanongo fanya ambasadi yani zedo amana za ambassadeur harmanti sinderi tsohelewa wejirikafa harmanti ambassadeur mjenizo abida fanya harmo wandwahe wajirani kafa harmanti sinderi tsohelewa sindori tsojoze procedure sisi ndo mizo minsodaza ikawewe husomo ani banwa hamrudingo somo ambassadeur hulanda bikwezi hata ujo wasili yabo ani yoka forme wa uje kabajatenda taze waho yabo sedi hasana sedi hashimola ambassadeur ola habda klasi ndi wakati hindi ya haka urongo ende shizungushahe hata wewe benge hula wana doktora kujajorongo shizungusha sedi hasana sedi hashim nguna mremo bano aliyo banunga mjwao wana mahelela leo mamshangayo zenongo wakahamba bala ukanga bwandu atingopeza wejipua watsohelwa zenongo zinu nganyi ambassadeur nsojo shida na mwazanaru mwe dunia pia mwana mabashari asandi se dossier ngamtoko janirela tendengodi ngoni nkemina yamba ya hema ambassadeur walobana uwamfanyao ni zahazimba uwamfanyao ni zahazizaha nyinyi mba ye place yaho yo wa mtingo hamboke mwana mabenis beni hatojojo huikansi maud ye place yaho yo haukaya ngarijuwao ze kompetansi za hanyu manikiwa mzifanye zahaziza hanyu izo mfanyao nizo mtsofanya nizo mdelego wandu mfanyani namkerabi msijaba nurjambari poasheo haunga patsandro ayibu shamdu na kubalukaze nongozi nukweli ngabo bahanabewa haukabanu avanyo kaya ngabo nongoza ki diplomasi ngabo nongoze ndaru administration shami mkomori Islam na hanairumbisha kibinadamu ikao tijojo fiwanisi nirenge avyo botasinede parce que tifane mwana mshe hautifane mwana hautifane mrumshe haumru wa mji ezo kujajofanya ambassadeur Ramadan karitsurongo hedhamana ya kudhamana wamba ukabanweka mnunguro hobanenda mahala izo procedure zinji yanzoni lahe watsaha security wafanywa jau bon donc harmensi inu quel que soit benge wa ambassadeur ngawe juma premier ministre wa hensi inu ngawe juma ministre de l'intérieur wa hensi inu oandro wakanda hapo sajiri yewe mnyema yiti munyize ndongo ngosubuti wamboka ya wakati wazijua kujajonda nzia zobira shaike dermane ya kapari ne ministri wa handa ya kapari washindu wandu nzia hata wasihi wongo na vyo prive sesangwa jwambarenge jet prive kabajaka wandu nsila wakahendanisi wakapari hewe hunu utsipadzi mauntsifudzi mahamakomori hunu Faransa huneni malawa nzowe ndebenge usiku wa grevu wotso jwahela ejuze kutafadhali mtijamdoji patsaibu mwadojo wana mwarongoza obanu ambassadeur Ramadan ezati haka zirondolea nekezo wamba lewo ngojonda wake nsure vize parce que handani
zenongo wazifanya ekidiplomasi na ekihazili lapoto iloti fitna ntinao shimeji wangu shawe mrulo dhamana wa daraja za juu harumansi ambassadeur harumansi hotso zubilwa jao urengwani mru simple ranyia ya hohensi na telefoni ya huzi sema sualata oandroha za hwadorwa dokuma zanzozi sinya wawejawe zisinye en direct haruma Facebook non il a déjà gagné ses compétences wananyasi zuki watu mzee wa hatu rimheshimiwa ambassadeur Ramada ya ila wiyo ila woto jamba njaka nazofanya donc ika oblige njibu ila mruji prepare haukali nsisu ala jangu benga ngoli minimiza ukahamba kalima bonjo kaulijibu shala nsisu ala jangu suala la kibinadamu handani la kiislamu kadabili lilola njia tena arme kadra heza aziza hokame ngoli mweze mission za wonsi jubanu do viriliye maraya wa hensi ya hobanu yo virilizili kwezi ambassadeur Ramada do kaukansi ho biro husubutuka para dermane ye ministre wa hesabu zandani mfaransa udomu zisoandu wa hensi ya haho wa hafana abonga wabanu ye hada wabanu asihiwe de wodo mpala telefonini zanongo zila sisikitisha ukabane katsinde kiasi de kibinadamu ngari ho naongore ngoma fumvume njihunu hatari jwamba kutsina hazi haukama katinga rohono armaze majilisi makatinga rohono misirini ngari soblao zema itingo koyabo boraba we mkomo Ramadasi shanga bondongo ikaonge bidio binadamu ne dini zitende kabla heze nongozo nsipia nsu amini ukaya le kafalila lijohu jiria kelke swelu jwamba hazi kujaka Marekani kujaka shini kujaka shahu kapari na nisi teje venga zendau engere tondo anzari nje banwaba rangalie nsu ila zeteje veza kabla warangu pari usani sensu ila lijozi ona sans problème ngabo za wasuli midambese ngabo za wasuli 15h sha omwezi wa sudi nane za kola wensu yozije ngami swiru kabakaya ekahamba vyozanilewa ambaba ka difficulté bajau shanga sine toma na wewe quelque soit ekaula lanisi c'est justifié ngona nrohazi shaye wajibu ya hoba la kutina excuse ya utsahana mna ya protect uribitize ikehari baleza hofanya ba ukopara wandu ukaujere nana emana zenongo yanketiendo waraka abubo lesu ala ilo ambassadeur Ramada hosbutura mbyoke emana zenongo zendo haraka dabo yakaya ngawe yabo ai yensinu benge kabajaka hata ambassadeur ebanu hununga bafuandu wansizindwa jibanu wa Faransa ongo lwa banu ngabajiro actinziro banu amjoshinda mzungu wa service de renseignement ni wandu atarulwao ko mori mbado adeni na ndongo mjenizo hunu ngwambenge kujandi hawa hadisiona kwa jajo accelere waju wabo ko deja handani yonde define ya hao vanu bango na vwa mananziro vanu ngabo watselewa haunchuju waswamahani shabale manuandu wala wakaufanya jitihadi wa dorante content wafanyao wakaupwe mihime ya hawe shele maudu haukaba nuzinudhu amana waono Shiraki hafungwa waono Sarkozy hafungwa donc ngwa jihufia wa Kenya la wabanu yehuzi sezo yarenda huono wakati wa covid ye mawaziri wa heze habari za huno no banu wonsi pia Roslyn Bachelot ala pia wakahanketewa zabari wako doma nkimaske zabari ni wakajau haini mdu banungu jihufia wakahunsi komoru ngabo sharia donc ulagdi me waziri wa hensin rangu hamilo kela acte criminel yafanye jitihadi rere waziri wa handa wajiran de sur place akomengo mweze kompetensi za hao wende wajuezi jirio halafu abo mru abidiwa mrande kontidobi ndawe balabenge kujawa para wajo para na botu kangwa hunikoka we shoshewu yonde hazia hao nde mana ramba ukaya tafadhali kwezi bwana ambassadeur ujokaya sis mimi personnellement no zintinongoza utsabu abantu kuna ko jorambe ndongoza zijoka unjarma ndongoza ndo ajina no yarichambanga efati ungutsoro mekama mtojo kubali nsoka jau no ganzo kubalukaya hurende nai heki binadamu ya Kiislamu heki hatu ya shikomori he namna heze do manazaho ujokea joka yujisiza denge hukawene mananyuho hao wananyuho waja wahundu yabo nele tangala ho nezajiri kujambilo kende wado jusa maflori na mfanya jao shayonde wajibu yao en tant que dhamana sheka huwa para balabenge kuja para yemera mnisi hajo para parce que unuka tujwa mrekati ndawe
wendo dhamana hatu raison de plus halafu ngora mbioka ya uhafilisha sindabo sisi rambao sheza jokazu hafilisha nde fami ya hoandu wanu ne fami nungu wahwele wao hau kwa jatabri no ye fami la oladasi haukaya handaneka kutujwe kominote komorieni nu fami eban minsuelewa eban ngo fikiri fami ndi banu mpaka mbaba na mzazi ye kutujwa kalo nunga ruhambioka ngabo fami zima no bano ata ngabo andika ngo ata wakalio haungo akusudio haungo aminio arengeze nongo zao wanikamruma bonze rane mananyao ngamina kinuka uhana manzani waho utiwa famika wo ujwa mkonfieze nongo zao rahana mananyo mazalo mbaba mzamzemzi mbabi oba ambassador ngamiswiri ukautohana mananyo bokonde roho ya hao na bonga ona mananyo mazalo mbaba mzima mzamzemzi sonti pia si wakomori si wanshado na tida si wakomori ba wahawa nduwa komruto jwa humkonfie hataraha ne mwana yabu utihensu kangwa mboke famila mba bokoba tina sabwe famioba famila ngona besoin suite ho komori bano wandu wajoka orengo wa genodo ni simauda masema iti no akaya bo juzi ila tide famila wanjitsa wende mguna warehemu showana wabaki wala no wandu wado yabwe famia hawaba haondo wa komori haukaye famia mru ndio mru yaiona de yafayi mru donc yabweka wala kwa jarongo wasirongo hao haukari tabia kwa jariruma shazi ndongora nzori ziyesti jojiri maudu tena abola dhimari zambi donc wabweka lewo yinu hamba ukaya yera iswaheda ula harenge dekre hasisie drapo mbanjeu mbansi ningyo mbili jun tundaru wafanywa doi national ye daraja zendata mbabalu kumaniamba hasisie beramu mbansini hata mpaka tundaru ye kutono keshoto ndako bidike wewe wawe shuhusone hitswania wataunde ukabala noye aktila kuna ujo demande ubire harma ndongoza metafori na ndongoza ndini horilatse ilanga nzojo kubalu kufanya nayo hauzu bakiodo zirecheza wende uono antukenu hazi na hazi ngabo ndongo mbili imango bango uhansi wabo bangao nofanyeza nzi wao imango fanya hazao correctement yuhenso hazini shezora nzoru hambiye kamtina excuse nyinyi wandu wa hezi ambaba lukumani zenongozila zibirinai zenongozila kazjajisa makalima huwa yamba kaja justifie kajaka ansingo joriso amihi ganza wambesendo afikiru jonde halmashan yokartu mpoze njajo shila nulu sha heki fikra makalima wamba juziona shimejuango amirimadi hata wai hashangaure jezamba ngwambwe ke fami ke jarenda je shabo yonongo kawa komori pia tabi me fami hao kakwa no sila kazambo amesura ambassadeur ye famindi ebanu famindi eba city fami hao si wa komori yewe zijiriwe mana para wendi wazingaro mwana mkomori mala fulani wafanongo emanarso para ambassadeur mshinindi hasababu lezo nongo zini ebenge hautimiz wajale suala la hajimbai kawo yilo suale kautsamba nsulinja pour l'instant shangi wajibu ndibirle mbabi hadisi ya hajimbaye hamboka hajimbaye wanduna amrensi tranquili bangu joni kwe pasporo ya ahe haukaze nongozila ngazundo andru nje ndobo nsiju na vale kazi jehali la ilati problem husubutu henda ata hamboka ya mime yangu nsini oba nabo yoti problem aibo lando ba namba shamjorongo mbabi yewe pasporo hobo tsoni yabo irengwa hamadi ya hajimbaye yensinu wa confisque abo juhorambiye yensinu wa confisque pasporo yaho obahanu ai hansi kuna ujaho dawere ngebenge maudurdu pashie yobano ya hajimbaye lyongyo ndahu yemana wadunga na mirondo ate mrumshe no wana wanikweza hawa hajimbaye yatsu niko ya hendi yabo hamba ngabondongo henu wakati mrenda harumansi uliona uranya wa shijen yenda abo haula uranya wa hewa shijeni kao izozo hanza handani wala wenye mru wajuziwe mana wa mrenga ye pasporo ya kamjazifa nyanso amnu ambassadeur mfaransa ulo komori hambilwe mana ajimba yabo e pasporo ya shiranya Faransa ya yabo wewe ngasina harara ukaibanwe diplomasi ngo yelewa haweka ngo yelewa ibanwe manore ndo zinu irinu kusudi yebanu rurende balibanwe kaude zonde halinga udhoamana bana hata mine jamadu nsojode mide jansi dhoamana no mitsode zo abanu hata bana hata arme directeur sulunga bandu abatsingo hunde aparono na tsilo hafilianizo minde manashe waho na joka mwana mshwaha umanaho bansujua shamtwanza nuhambio kaya nganzao zenongozinu mdozi juwando haubo mzijuwao mtsiriwoneye mramba ndongoza mafiti hokaya ngojwambo kaya na mrensi mtsizingamanya hajimbai ba uyo ndongo joni kwe pasporo yerengwa za habari
halafungo jikompare passport aho ne hajimba heliza wewe yaho hanso hani ya hajimba ikaja hanso hao ya hajimba erengwa shesu je inun sanzani njiyaku haukainunga minu wakati njoka uyija esu je hajimba inun soka ubira nijibu ambassadeur nwambio kaya mhelelea hauke generation in no quand kamna ujaba nitenga mjomda bendongo za kimajangalo karkarsola ustarabu yabwe kasi karsola ustarabu nyinga mwele wao ni mwadi sarangoza mazam safu mata mwajaba manzo mdohenda mweja actualize mwere sikleze diplomu zanyi de manzo mgrande sawa nasu kabo sidersohelewa shani de mwele wa wanyiche hasibabu hindi ndongo hindi ni kwezi watukufu waze wa hatu wajomba hatumlo harumazemba wa hizo ikao zihazezi njo wazifanyoti ndani ijokanga mwele wa karsolewa ngatu wana hatungu watingohelewa Nelson ndio hanse manangu wa kenza wa juzi ondebe pesewana mambo kaze do manazamba sadora armanti ndini hatojo kanti banana mbia A B C D zijo justifié yo atatojo kazamia kamila ni kwa noti ngeyabonye mana wanzo mjomrambo kakarsole waindi ibenge kwezi watukufu amjokati renge wakati sheka wajibu releze ye balozi mkomo ruloba nkaya no hewe uderape harme mahadiso ayamba juzi rulure jarmenzia ekaila namna ya faso hake jakansi ekazi na ndongozi kome yawe bengabo nganzo urevize kwezi bangabo nonge kaozi liwaza haura kutuzelewa shekandasi obahanuriro bana no heni zijohamba nesitso jomambiani heni zijohamba ndorambe mrendendo he adabu ya kibinadamu watinauria shabatino pashio ebenge kwezi watukufu wa Komoro Maislamu ngamtsaoswa maheketso kati ezaleji bazensu zinungyo heka waida hezi jirio yekati rongwa he namna yastahiki wondo sedizwa Mwenyezi Mungu na humtsahaniswa mahanyo ntsipi yabo na mrengani wakati bamjoka ilera njeza ndondo shake jaka na wajibu tsotsinda yinu haukaika oblige rijeri mwambie ne message yanis ya hemfo monti ikaonga nzwa ndo wake hona kabla hezema itizatu joka nzarzidzihe na mbilizi jo anzaziwe ho masiwa na mfikiri ebenge abo hata mpaka ndabo na la khair rijeri wona ne hosoni hotse na harma madazi ndoaji inshallah taala borjoka na mwanono rimombe ni dua Mwenyezi Mungu yarjani ya khairi harma masiwa Komori rijero na njema julihane inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.